بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajiunda honda mwe Komor makatika o tsitsawani patse zombozinu ano wajiunda bonze mwe Komor wakomorika onga waharmwe mabehewa ya kizihiro nane ze prison ikao reheba nusiwe shelea rombo mungu ya jailie watolwa wa haraka wakomori onsipia walo harma tabu za maisha mbali na mbali harma ya dunia kamil wanzo makaratas wanzo wana watsona ndaumeno watsona nduwashe haina mdulo na haja mnyezi mungu ya jailie homo zimtukufu unu yarihole ze haja za hatu inshallah ta'ala biidhnillahi karim. Wanama wa Komori tiheyabanu au kaya yamba kazi ya horua ilirijeri hadisi mbabi leo tena baada jana husiana na aktualite kao ilaia ewenge kabla rahane jamba ze madai kao ndo zani hansi banu do humsalimu ni hezento sa za kisilamu mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufuti yabanu leo tibali yamada zijoka ya mbese harumandaru imada ya mwado ngejonji ya uharumwa zihabarika ondo mwazi uonara ngujana za heo mtolwa wanusu wa maprisonye ikao ngabo mzima ikao yewa siasa na depute Tosha Johar na wenji ikao wanzuani na mwari na ngazija sho wandu wao pia wandu wakahibazijavu na webankuhu na webanazi yani wandu wapeni za 2 ans na quelques mois za prison ferme shawala wandu ikao wandu pia wakausuhete watolwa kwa tsibo hari yabo mahususu badala ya depute Tosha nana wandu ikao warenge penizilo nziro za mahaminchi zaidi ya kabili kewa swami hilwa wandu wao kwa jamri harmoro wa ulo leswala ilonga rjoli javan ikarla wa harmoe madahe zepen ngari jonji yao harumwa ya hadisi ya husiana no wana nyasika osi kwa leo yinu waundi yao harumwa lebehewa la uraisi la itanda mjini hahuenda encore une fois wende wa dai ze haki za hao uhusu wa mtolo hazini hao harumwa ya aeroporo ya Prince Ibrahim ya Moroni watsa hata waonane na emana wa azaliwa iwambanuro elfatihu wamba SGG haziharaya hamba yemagarjukoro wakaya wa adunge mbio leswala linu ngari jowlija badala jana rajarato wa yebaki ya he komisaria au plan ya wanazi jana mengomira runawane rajarenjezizwa wailibo jioni wafanyi hanazi jana mengomira na randaru yo preska nazi jana mengomine watolwa ho komisaria ya he plan mfumo kabulia ya he o sherehi wa uhuru wa hensi ya Komor ikawo hazinifanyiwa ni Najda komiser o plan ya sanganyawa jau na Nur El Fatihu SGG hoviriliziwaho wa wazaya yanga nimba balukumani na malukumani vengele swala linu lahusana ni aeroport nwana nyaswada yoze haki ngaljoka baoni harmema suala ya rehansiban ngari jovira mbabi haruma suala la husiana na independence wandu wakaufete bangabo masuala bani kao bidia uzisiwa ngari jovira hatena waja haruma le suala la jet prive ikao ngari jovli tsanganya nese longozo aeroport okangabo jet prive ba hailona babalu kumani itsotsinda ilalo mrenga handani wo mkataba wa nyumeni wandu wajuzi sawe mane avion ya jailo yabo idingo mbalia ikari la wabo tsena ngari joja haruma le suala la raporo ya FMI na kana mwambiani ikao tiparwambanga mjojani onesebanu raporo yo ilawa le 29 avril au 13 mai 2025 ikao izo operation za hazi za fanishihabon siju za tendelwa ni madame Sushana ya vewa haruma hazi za huja ya onese ze barnamaji za kazatilonziani za he Komori wa mahazuizi iliwe 24 Uhendoma hazizi liwe 25 wajue eze haziwaniki wa wafanye
neze nafasi wambila wazitenzi yani wajojwa uone sovanensi ilio ezru landavi ngio wajibu holi hondo mjibuo wanuru el-fatihu neze ndabozi njia mbao wa komor mimi sina parola she partiyo ngamjoja mjue eza mba hindini eko moringio harma daraja hindini ya dembeezo husiana ne maisha ne yankiba neza kautsaha neza unriha lesu ala hilo ngamjoli kazavanu leo hinu izonde zjoka madam shinzi za nibehavanu harmosi kwa leo wanama wa komori hamara abili assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hamande helimchu wao watola taarifa yalawana ne parke ya Moroni ikawe ikahone sokaya nga wajoka ya mijarada ikawo ngio harumwe mahakama Moroni ijoka uhukumlwa ranguo mwezi wa juin rakanuo hujo mwezi wa juye unu rendele yao ikai hansuo kabaina ya he o mwezi wa juin ya he tarehe 24 unre tarehe 28 ya ho mwezi wa juin wamba procureur generali Swalihi Muhammad Junaidi haone sokaya ye kurdasiz ngwajo henda wa hukumu za affaire criminelle kao zinuzo hamba homicide volontaire ikao wakaya handani ya agression sexuelle yafanywa mna mwana wa mahakumena mitsanu ikao sonsi pia ngareshelawe hadisi inu ikawe mriatuhumlaneshe tendo shinu yohamba Muhammad Musa mujahidi ikao woi de DGA wa he EBDC ikao handri hazi ngarwa wakati huo hata haka habe hao lopitali halafu ya trawe ya hukuma inu miishia hukumu hukuma ya bili ikayo nesi wa ukaya domralwa hitwa wahe ex-commissaire wakati wa mwenye baraka wahe production wamba mwenye Asumani wakati wakale bayalaho mjiwa hao ikaho poze wazimane lokalite ya Maweni ya Dimani ikande tarehi ya homaha wazui 20 na zili ya hadisinu yambangejo hukumlwa hukuma ya rabu yambangejo fanyiwa de hukuma ya homra lwa hitswa wa Lieutenant Kombo Ayub ikawo haulwa ya uharumwa le dahola hahe ikaya le tarehi ya homaha zihu zili wa 22 hukuma inuwaja au yambangejo hukumlwa sasinga si juye karitu jo kabale fanyi wantu amin waja ye hukuma wajau ya homra lwa hitwa wahemru mshewamo wamba ikawo ye mriato muwaye ndo imo wamba ye hukuma hiyo ifanyishi hao mahazuizi ili wa 22 wajau ye hukuma inu karija juwe kabanu mwamba hasisiwa ukeja hukumu oharumwa mwezi wa juye ye kurdasizi wajau wahansu kangwa jou hukumu za affaire criminelle ikao dazini domdala hitsa wahimana mshwahatu madam Hikmata yalawa homjini mbeni Hikmata Ahmada ikao yemruya ambiloka hafanya shetenda shinu mikiro ngujoka hanza hukumlwa da yena ima complice heli anziwa ndena heni mrikao hamsedia ngabo hukuma ya bili harimo mwezi wa juye unu de hukuma ya he agression ikao yifanyiwa ni wanazi jana waili wala waharumashe siwa shabushini waifanyilia mnaijana wa shimkazi uharumale ilahola agensi ya ria karibu na volovolo iho Moroni ikaya ndomaha wazuizili wa 24 ye hukuma inungelindwao waja uo mwezi wa juye inu baada ya Hikmata wanduanja harume hukuma inu ze hukuma zinu pia zionesi wakaya ngazi jofanyiwa zike public wanadamu ngwa jojua wende kakwano jo afanya zindwa jina kejoka sekurize no wandu pia ngwa onairuhu sahenda wadunge ye mahakama yabo handa ninga nzo mjuwe ya hamba omwezi wa juin nyiwa nyinyi mloko moro na swandulo harumaze nyidozini o harumaze hukuma nazereza abantu rangu ye hukuma ya hemna mwana wa mahakume na mitsanu yamba
agresiwa sexuellement ni Muhammad Musa Mujahidi deje ya wahe bedese yafanyishiha inde mjohambe kako ila undabu ye mahakama ya he ex komiseri mananyasi mze watu munyasumani yaralwa hitwari juwao hele balakalajiri harmwe mijimili yaifanyishiha ukejafanyishiha inde mjojua mtrete ngabwe hukuma ya raru na ambabanu ya Lieutenant Ayuba Kombo yaifanyishiha ukejafanyishiha izo hukuma za kubidi zifanyishiha omwaha unu uharumu mwezi wa juin rakanuo yiyo ilindwa wabahandi yaho mwezi wa juye ngaba lindwa hukuma ya hema na mshwatu ikmata Ahmada ne makomplisi wa hake ay makomplisi wa Mikiro Samahani ngaba lindwa ye hukuma yaho omulaya wahe mwana nyasimu mkazi no wabushi waili yonganzo tena mwilinde bayambwange jo hukumlwa ze hukuma zinu ngazilindao harumwa omwezi unu wa juye inshallah taala yabona linder jerishie izo nanzona mendoka ya mimi personnellement zenongo zinu ngazitingo fanywa jimbo la ukayambese wako mori wadone swatabi shariti lazo kawa hukumlwa hukuma zinchi minuhu ya mwiso ya mwana hatu mwansambu ya rala hiswani mananyasi msujini mwana hatu wajau ngabo wandu watende ya buwarwa hitswa wahanswa yabo rangumaha ngari joka balaka banofanya hukuma ya hurwa hitswa mimi tiparozisa haruma wandu karibu nezinu sabaza barindi ni taki Abdul Karim ya fanyandongo ya zitimizi ya hukumu mru ya ulaya aliswali ya hukumu mru ya ulaya mananga mwisho wakati hata kinga borobe ngabo umuro hansambu ngabo wandu wakahulwa zabarini babalu kumano wandu wanu ya hukumu kakolinge bidowo ulaya mahakama ya lawa ye decision ya mwisho bakisha naye wandu wanu watsohulwa ye mruhani jibu haboko wandu wao kwa noparo ulaya manamba balu na bareka hafanya ndongo amalizo handi sowo wandu yabongu jilatizo siasa yabonduka hukumu nde hukumu handani hambe mriolwa humukado abili hambe mriolwa juzu jao kumwe mansambu na nsujinu hambe mriolwa kutu execute ngo kreye problemu juma problemu parce que abo wewe ngo jue neze sentima zaho wanadamu no wenye wanu yotsi haki imanga muhonsi wake iho bajaba fanya reglement de compte ndwa jina mwisho kanga boyo lilo prison parce que ngaba jojoka intrusion haurike jeze prison za bonze wandu doli bandu rwa hitwa parce que ze prison za Marekani na Faransa banu ngamina mwanama ya parofungwaru ma prison banu basi boya roha hanambioka ya banwe problemu bo bolto tsileka hamba hukumla makumo fungwa no hamba zila nyangu halisaru maze prison za bonze hunu hamba enzirondo ushinda mweshiwe no ando prison haukana biokaya hata ujonji yangu ndo prison usauba lwango wendo zeklaza hule no ando oja otsa wamru waja hunu asibabu indi asibabu tsirwa hitso lino bandi lako eliabo sijaunu habange sijaunu wa trafiki ya mapesa sijaunu wa huzamagari sijaunu wa viole mwanamtiti yo wewe kuwa nafasi hambara ngubo mango notso andisobiwa ngabo krimika wo wandisobiwa rango mango yo urwa hitso mrindi tsiremru mshangu we andisobiwa hamba iho haina usikumrutso wana parce que yabonga nzao uji handa lingwa agresewa ilujo jiralie nakla vala harmaze klanzilo hula haukai ho onduoji hansi hakla waheo msi wokambali wahe maji wokambali wahomro hitso wokambali wanropie nondungwa sahawa wake na nduwe njeshelo wakatondo wadwa fronteana halafweka komori mbabalu kumanihu renge decision kaya lewe inunga bo mana mtsujini ya uwamana mansambu bidio lwaya kujamu leo numa wamba hawe mru mshahe kujamu wanao hamba ulwa leo fulani hawe mru fulani kajaulwa woya juzi mbamba utijola mrindini utsaho yatu parisiwa ye parisiwa kajolwa yabo ngojo konda wehe nsaba ho prison wiho udwenda wera masema binda parce que ngabo wandu wajoka makapablo wadoliba wandu prison no wadogro wana nyau hitwa deja lambilo kangabo wakozubilo olwa makata milokari wabushiwanu na mikirwaru waparozubilo wabi hata ni majeishi sizishia ukayari mikro haremaho prison ndondo nabo si shawandu watu introducewa shatsabari jima jeshi nsujua
wanda wakawabiha zo mkinishiha wandu walona reglement de compte wanja bwanle vemrwabe habame dambia yabo abaha ikazadi hukumu kujiexecute yabo abaha mabindabe sengo jodenda we yaringa ho magobani wiho haukaya ngabo mrujoka aprea mengo balo shahula abeshe mananya yende yabo aparise mriyaro mananya hitwa ya mtesho nende ulabenge utokorenga bahende yafungwa abo karjala hasara nzuranizo haukabo sahonde hurengeye prison hurende ya jungle abweni lo na mvunde joreme mananya donc ngarambao banuka banendo ngoside kama banga mhukumu sindo mswala tauo yandongondo hukumu zitendwa zendele wandu weba mfule wandu weba majwai wandu weba magonzi wotsore ngwa wafanywa ze penizi sa wandu wafungulwa walo wenji bakomori njo kamba bame hadisi wala wandi kao ze peni zao zisatanga bwadiwazi wake bidiwa tolo wala ndo wandu watolo sho wandu wabidiwa tolo kwa jatolo ebengabo handaliri ka ujarani seriso membabi nimwelezeni ukaya ze aferi jokanza zihukumlwa zensuzinu satizamba banu yaboheni mru yaksudu ngomado ngujondaishe video mado ezaka obidizi hukumla juin bahate yako mbayo baminja ishia na weitilwa bwaruke bidi ihukumlwa harimo mwezi wa juin kejafanywa abanga lundo ya hikmata no wabushi wala wawe moto mwikazi shai yako mbayo ya hema na nyasi woi mze wa hatu mwinyi asumani wala ulo ya hafai hadisi ya hema ya mjiala izo pia mimi njaka na zijua shamsujo kazi hukumlo ibengenga rishemeza urambuka usiku wa jana wafanyi ha grasi presidentielle kao zinyi hamamvua watola wandu mengo miraruna 8 oharumashe suwa shangazicha watola wandu 15 oharumashe suwa shamwadi shanzuani swamahani watola wandu waili oharumashe suwa shamwadi handaninga manzonelezo wako morele wanukaya vanu ya hadisi silo kaba tolo wandu mengo miraruna 8 ngazija yaboke tatu hansuka wanga zija bahi jomkino kabo hari yabo ngabo wa mwali wafungwa ngazija ngabo wanzuani wafungwa ngazija watolo wandu 15 nzuani yaboke tatu hansukao pia wanzuani jomkina ngabo wangazija na wa malibata wa jeni ojoka mwandu wafungwa shanga mjona ze isim watolo wandu waili mwone matablo ya heze examen ya sisi wagala kabano mahaunu hususwa ni rango independence ya isayinu ngamonao kaya mbabalu kumani ngo jumotso sisa ngwatsingo to examen hata jana bwanyo so mvua ya nomination halibala ngwanzori yuaze masakala wayafanya haruma ya effect ya huhuru non ça ne peut pas faire ça kaina ujofanya hizo ngali joka sazifanyisha na isifanyishia ebengo sikwa jana ronoze declaration za wandu wafungulwa wao wandu wafungulwa wala pia à l'exception à député Toshajo harika ngarjo hambambabe hadisi ya hevan wala tsindo wanrika wa Komori wakaulindia haswa tani shasuka wasifungulwa shawala tsindo wa Komori wakaulindia kwa wenji wala jokaya wala wanrikao hata hofungwa ngabo watsubidi wafungwa yonga si sûr certain ndriamba harenge mna nkuhuba hanu wahana namno kandali bema pesa henku hutolwa wenza ndriamba hareme mrumbe halafu wakawana ngabo mrikaonga harimwe yeze ndaringe mrulo na mvuba lenda mfungu mrikawa drage mana mshe kajafanya violi kajashari ngudorongo za mana mshe mwana wa fulani yabongu tsore ngwende yafungwa anize peni zao wandu wakafungulwa wala jana mwaona mezi 6 mwaha ujau balata ngabo ikao watimizize peni zao hali wakawa wadiwaziwa shwandra kaulinda hakikatan wafungulwa waondo anadamika au hakika wadhulumishanga sinamaha ya uwaza atabaha weru hata muhandu zao kwa nao heshelea nuandua ungarjoko wenji banensi ya komodi msishangebwa komodi baba nga bandikao wallahi la adhimu wasoka ufungwa hasibabu indezi ya hatu banunga wandu jonkino kata wafungwa aburangu wakati wasambi na ikililu no watsofungwa kimana hatubaki banunga wandu alonzo wanile watsofungwa hajilaezi ni wanu Sarkozy parce que kwa jakanda o waka mathalani o wandu wa mrundwa jina wadungu Dr. Salim hawa wadungu mwenye baraka o wandu ongo yabo wa purge ngwa yabo gasina wananyasi watama we hopareni wafanya greve ya 3 jours moroni wandu kwa jafungula hata ngwa yabo parce que ngwa fanya opinion shawandu ikawa takejabidi ke wafungwa wandu mjonda majuo kaze hukuma zao zila hukuma za mru ya tsonda bahanu ya kuwala hindu ya ambajao wehola mrengenda mfunga
parce que ngai heli ndinau hendamlo kato ama pesoni kengarjo humfunga yuwaondo andu wakautolo anaboko aja kautolo karide ze grasi zilabahi au kayabala ila listi na mwishiondo hele mahakama huzi wao d'après les ressources sur l'onizo ze sources swamahan si ressources ze sources sur l'onizo doko anada mwala wala wanrikao wale kandu wafungulwao wenji wenda wafanya hamkonsi weimbabalu kumanye upare mahakama ranguye waziri ranguye direktori rangu procureri wandu wala pia wende wakansi wa hadisi hawambia na mwede mangaleze peni kaonga rjoja uzaleje riswamihi wowo tende wende wahuzu yezifungu woheya wende wafanya watsahe makinya wahao ngarijo huto washanga nzonfule ngarijo huto angojoshi doktoralinga kama ngale listi ya hoa ndumengo mirarunana ni wangazije nekume na tsanu wanzuani no waili wambo wafungwa mwali owandu wao bahinga mjono kekangwa wandu fulani ngamu mnadhirio no wenjo kwa jatso kotolwa jau shakoditse na to mfuli akindwadi ngoni ngewa tilo harume listi watolwa jana yabo ngasaruma problemu izo jomkini himbabalu kumanika chujwa hizo shahunu magobani no wandu walo mahakama izo ndizo wafanyao walaye nsilareshe mzaza hatu vokali yahe asisi wambilo kende hato mbendu fulani ne manahe atolwa ilande heli vanusu mambia nuka ya owandu walo magobana waba haungo matajiri wano mahakama ranu wandu wafanyo hazo la duani hasibabu nde mikarakara hiyo naongo ono harakifu odo funga wandu bano atange jomkin hekaba procureri ngwadingo ndawetsa hamakliya bonze ya mriafanya mnadega volovolo no yatso jenda ya fungwa balawo tabihe kaze prizo zilejea haukabo ngwajoka kwa nahunda hindu na mshinde mwelewo kae mahakama ya Komori neze prizo zilendo biashara bwa Komora mnadhirioni izo sinongori singo mwambani jao uwandu wao pia ngamjogo ndani mdunge nazungata ani ngojonda mdumhambu ngena zunge hamahami wala mria ka procureur wone mdumama hame ngena zunga fumbuni wala mria ka procureur ya ka gardien mo magobani hasibabu hindi hasibabu ndeza affaires donc wandu wafungulo wenji wala wandu webazinyanguli wala tido wandu akawalinda watuholo haruma wakati kao mwa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Muhammad Dr. Salami Muhammad ananyasi wafungwa heza affaires za politiki zino haruma prizo akoki nzwani no ananyasi walo moroni wanu watoto wanu asisema gamonziani na nusu ya wandu walo mwali wahemi sumari wanadamu watampakale omba balu kumana waringa hukuma yokaya kana watu wabo timpaka roha yabo yo hakindi yabo rundu ndongo ndi donc urikanza jerma byenuka banunga si haruma situation zero bwa Komori na banu za hukuma za wandu wanu ngizo mijini hata okadizo zambane mrubanu wano wanadamu wao pia waongwala do mijini hatu kena ukilile wo yinu mrufanyo hazo magobani rekande gardien rekande directori kartitwa mbwalu yao wakashanga wazifanyao ikenga la hakika ngutsanza ketajira sababu doananya wafungwa kena ukilile wo yinu ministri wa kamili ya jamaa kama walo nyumba ilobala hata ijoka uzuba amewanu usikuwa joka audience balando nebo nyumba tsola azuba yanze yake tajiri yeye na wakati ushindonda rangi ya bahabala ya menage hatela kuru yo tailine wakati walo mvua inyao wangu watso jonja hula tamagaringa wa mangaza mao halafu wango jomundaba le magari makubwa na nyumba nkunkunku haribala nguli bwanro shaye daula huyo ndetso shindolekezale jumba wa hukumu eyo tsinongo ikawa nadamu pia bidi welewe yo hasara nziro bwa Komori ngamfanyona hii wanadamu wawekao bidi baondo wetsi wa handani shatsida wanu wafunga ondo watsongezo wizi huo hakao ngwa wasomao wizanu huo imagine mri yafungwa yenda mbilokenda tozu ijana bangar jo huto engamfikuru komdo laba hendamba mzaza hawa mbefama hoka na mtoezu ijana nontolo abanu yero hangu jo baralinga gujo bazima jana maili parce que il faut bezu ijana hawa kwenda wapare no yaje yafungulwa yaziramburse yarudie bezu ijana tena pashe ya chao yabo mwenjeza wizi haruma wakati kao ze prison zilobonze yekawa ngu wafungwa horoho prison woso mahazi wala yorohana mhono hazi wa utarangi wala yorohana mhono hazi wa unda wala yorohana mhono hazi wa tamwenje izo ndizi urudi ngowona haruma ze video hunu ze prison zabonze bo mtwanza rudore nga mifano yabonze nabo karina paro nda usone kaka tsonga mifano mema ngali jodo zamba wandu welewa shaye prison ya Komori mri afungwa mbabahe alona mnambe yena mzazahe wa Muhammad ya towele ziwende ya huze ngeonde mbendere mroma gobani
ya jende amblo kandaru lize ndari nikemna mbeo la ritoe mwana yemba bendare ngembe hanikaye dho amana mtoe mwana yawo ngujokorejeze mbe ya heji ifwe mwana ngujonde mbendo jina jani kemba bahe ramburse donc abonyi de ma complice wa handani msanza zonongozi nzibone bengenga shema jo hajiku rambo kwa nadamu wafungulwa karna ujwa uhinyuka watifungulwa ukala wadhulumiwa uwenji showa nadamu wakaubidi wadhulumiwa hakweli wafungwa hezerezo za kisiasa walona mahawa loyabu watso Rwandazi paske hari mdungwa nzekende waye katsutsa haye mrolati jorudaro hahende hamvumboka yetsido amana uwandu wao ngarilanganio na sija wakati nywandu mlomi jini no harumwe zisiwa mwelewe kama nzonambo na ama wanukaisi wanama wadingorongo abantu wa masiwa ukayari chisodo ambokanga zijamba ulahende no na vanenge walonzuani watsozingareza nzuani ha wobwala vim jo wangazije kawa zingarezo alonga zija wamaliwa zingara tsimlaviane sheratu jwa sunembein rijo itsinza shake na ukiri wake wajo kaleje wake wajwanza wake yosono ngozo jodo bira hadini d'autant plus mdwatsi range complexe njamba yonde kaka isi shama bo mdwatsi range complexe yokaya banu we president ngazija wa mesede manato wangazija yebo yalo ngazija no wamre mawo wenjilo wangazija haukange mgazija shaka isi mwana manuana nyaswandwa jini na mwangalie ekatsi kulu ekatsi de mwana mshwatu salima ekatsi mrufu wa wangu wa wazarajwa mbangu wa joba nurerema hiyo shabo wenjinda asina bo kartsarme kompleksi yoyela wa hali izo karne zavira weiko lingufungo wangajasha utsidwaze na wawafungawo yatsona druarangu wafunge bahaja wafungue ebenge mitskanzani shemeze bana mbakaya ija wakati hakini ya Mwenyezi Mungu rikensi ritwalele swala la zaline mwana haukali salihondo mati wanadamu risarisongwa hemruoi ne mwana nangabo wandu watsore yalizene rongo ilobo haribana karna ujuwari tilo na banu ya mhodari wa utawadi wa ufaraka zinu pia ngufanyo expre ngani mwambioni zinu pia ngufanyo expre no ili rijonja harumaze konflizinu lwambo alando watola wanzwani kwa jatola wamoli watola washashi ani inuna mna ya taratibu ebenge kwezi watukufu kanzani la nganuka karijahara yo wafungulwa shangabo waladhimu watende wafungulwa watsufungulwa nando wafungwa bure wandu wafungwa bure watambiha watampakale weinu tsi haki ngarinjao harumaze grâce mahususu leze politika amanda inu ya depute Tosha Johari ya lisa depute Tosha Johari ngetao wino haukanga wandu wenji kaunga uharumatuhuma singa sibanga rongo harumaze rezoar jodo ambezorishi yao ngabo wandu wamba ukaze nongo zinu waka uzijwara ngumuda uka depute Tosha Johari hanzisha mbaba lukumani ya mlibere dingo hii ngabo wanadamu ikao waka homa kubani wambilo wafanye barua watsahe mbaba lukumani ya wafungue wa haraya wambango utayari wafe yabo shakwa nofanya barua rishia yeka ya Dr. Archimedi rishia wakati wa Saleh yakafungwa Abdallah Abdu Hassani wandu wenjwa wa mapolitiki wakawafungwa yabo zaidi bwana donc ngabo enda tambese wale mewa wazifanya ngabo watsuzifanya wakautolwa jao wazifanya watolwa wanzia zebarua ni jauja waja kwa Jackson Nyekea shangwa aone hao marengweni lewe inurikana mse wa watu vice president Janfari ramba bahe hatsahaze nongozila ndo mana kaureje ibonsi juu wohende karitsu mona ya dunga zalino katsudunga opposition bali juu zila mona kote ya fahamu shahende nge yabo obahanu yabo ngabo wananya wandu wajina hama Muhammad Ali Swalihi na madu hama fundi wangu CD depute CD ngabo na wanzuani walo humsena wafungwa rume ya ferinu wandu waongo ubanu mbabati ya hunda ngio tofauti na mzee wa hatu sambi na Dr. Salami haukao wa Johanza ikeo malawaliyo wajwa uwebuliwa wendao na madaktari no jwa ukambaba hanu wajwa jitolahe nafsa moya wenge ebenge abo wala walango hama wafungwa namnendwa jine tosile za wanu benge wanungu ambo wafungwa bonze yabo mzee wa hatu mwananyasi njomba hatu depute Tosha Johari
ngawambao kautoa grasi bangwa nzo sekomori la hale nzonda onema paranga bwambao konga ndongo za mashuhuli ngabo izo pia banata wewe yo hena mlunge na hukuma ngena haki yahe bani ujojo kanga nifanyo ngamnafanya nro haunga mfanyo mnafanya nai shaye liberté ya manadamu sisi kabatsi mru idetene senale so alelonga li precisendo andwa elewe banu ngabo andura kasina o harumaye ye daula hakinu wa bango ndawa harumale jamvi jabo konga bwandu wa harumale jamvi waroha wa jarumale daula haki iyo yo droit ya mndu shasi siba tunga sina uhuru ya ojamba eufanyandro eufikirinro yehonezilio yengo kubalizo donc yoketi synonyme yokaya jusqu'à maintenant ngarjojo hakize député tosha hakize somahani ukange azali pour le moment non inumba ihe yao ngabo walemewa watsaho wende bonsi juu hamandizo na babanu député vice président Chanfari Hende ngabo wajo henda wajiralie na mbabadu kumani shayi yo yensi yonti ngari jojua ngabo sisi ngaranzao rambema na nyasi njomba hatu mzewa hatu député tosha ukaya hotso kautolwa mwezi fungo bwatsa hautolwa watolwa yonurikawo yabonga ona nusiandrongo bamrujwa urohenda wanando izo ndizo rajo hanza bo ajitoa rumwe marambo yanu wehenda endawa wanendo baba nusujanduo ngaona wananyuho wakawafungwa wafungulwa wahima wa wanajabokonga bo wafunga wafungulwa walohundwa ajileo na hena ujoroha hende hawanana mnendo ajina abona juo kalangundo wakati huo dasina yenko dwanda rwata ila yaumul ana yone babi tintinjo hamba mwananyasi député tosha johari hoka utsahe ufungulwa ni mbaba lukumani yoka batu joshinda ya metsindi zoka yo amriaha ho binafsi no osaribia shanga bwana nyuho watoolwa wahenda wawana wo maligroka wakawafungwa hautziro wandrabo shabo waroha kwa jangara lila jamvi wahimingwa wanao jaboko ngabo waroha shabo waroha wende wangaro wanduwala wande warangaria wahimingari wanao na wangara walawa wanao yekahonda uroha ngo wanowena wala urihimilia uri wane hankodo yabongari johu kausha baturi wane yabwesa yenu andungondwari mwezongo pour le moment mwana Mahamadi Saidi ngarongo wao heze kotizon sipia karina ujo hambazindo jina ngari observe yeye ngujojo haba narongo ya hambe kinyume yo hamba ukaida double jeu ujojo ambezo ndab shabatu karjafa zero karjafe max e kaende njo double jeu njo julo jaboke kabange na zindwa jina ngabo wajwa ngwajo jazambi shao harmazenyi dozi nunezilio na renge ya ilo dhahire makatiana rihense batuli rijeri wone horijao shalo upreta attention haruma député tosha ukaya vanunga wena nanyuho bantu banataka wakawatsa hegrasio watsukubaliwa izonde zongo na kanzanzonese haruma député tosha johar na honesa ukaya wandu wafungulwa wala sila uraka ulila shakarja karja harabo wafungulwa karisina usiunao haukawandu wakawadhulumlande sambao ya baba ngalindawe zijao ronez joka ufanishia hosonire ndao inshallah taala hautsahani sikemle ngamevolue harmale suala la husiana noana nyasi wa aeroport sizone sabanu harmaye baki ya tolabanu jana yaho wandu wakahenda director harmale shirika lana jida Said Abdalla waka wana mengomiraru na wane ndo wahunda directe watoolwa santushe iho komisaria ya hepla ya tendolani na jida Said Abdalla harmwana mengomiraru na wane wala baka wadiwazwa waidi ngarwenje zao hakale bavula mitsami huli watsanga baada le bavula washili baada le bavule tsandraya baada le bavula hambu baada le bavula bambao baada le bavula mbajini baada le bavula mbude ya baba hangare ndawe mitsami huli jana tifumbwa wana mengomiraruna wane ya wewa mengomiraruna tsanu yehwamba Matlubu Ali Omar mitsami huli mjini direct avec mention très bien yewai mengomiraru na arandaru yoparo Nasser Mzee Hamadi Swamahan Nasser Mzee Hamadi wela ya mitsamihuli direct avec mention waondo andu wakawadi waziwa jana raka ujaruenjeze leo ilimjuo kaya wana watolwa hazin
ho komisaria ya heplan ya tendelwani madam Najida Said Abdalla Moroni ikaonga bwana wa raru wa Moroni watolo hazini wao avec mention très bien uskwajan yabole orko jarenjezwana waili wanuka ye mitsami hulitsanga na wa 35 ye hawa Matlub Ali Omar mention très bien mitsami ulimjini wa Mungu mirarina randa ye hawa Nasser Mzee Hamadi wela mitsami huli mention très bien yabo metro bako hatsanga donc wabasanga rendele yao harme halisio aeroport hamande heli mchuaonga sina wanazijana na ana wazena wazaze minuhu de ya Portoparo limo aeroport nande mananya asise di Muhammadi wanruanu watolo anga sina mudaba ye mwana wambaba Lukman ikawo nswanza ndwado renge mwana mshemzuani wala wambola de dhamana ye dhamana fatihu wonde ulo na zemali wonde yambukaya ngabo miliari za timizinda rwenda nne zabili zilibo wanruanu hata waende yafanye description ya kahonesa ukange johanisa namna fulani ngabo fungula mwandoli jo ulibwa ngaba joja balibwa fungula bili ngaba joja bafungwa fungula raru ye mwana wambaba Lukumani nde ya hamba msikubali mwende mtilo haruma diversion ndorenge mzade mzwani ola ministri mwambao lande ulo dhamana hazo ola si dhamana ola to labo ham ola to ba hachaka hanso abalaro ngowe shemru fatihu wonde ulo na zemali ye prefunda ino ananyasi lewe inu wenda ho behawa la kuraisi wende wataha shaona nina fatihu yebenge leo wandu wabiri wende banda warongo wafanya nizofanya pia ta fatihu katsuwe shamba nungo katsuwa ni kazi ya kizawa rengenyi bamba hatoma shishoni harengeze mali ngwa zake miliarde wajuha wafanya mandamano wende wadata bugoba juu kwa jabala mandamano shawende wende watsahe wanikwa randevu waonane na esijeji gabwanzi ambaye hivyo tsindi ni mdu titsonda jau kwa jama ngondo wafunze wanjie banu msili wazokate sendika he mafundi ne sendika he usukanwa masiwa wotsojo fanya sekrevo hali la wende bo ministeri hawende banu fulani wotso paresa ila wabilo kana mfanye komisio ando ala rumjeri hadisi izozo ukiri wo wafanye pratiki yo wende watsahe namna yokawa buli waonane na esijeje le akauamrisha yema askari wa hahe wamboka na mwadubi zabo wenza ubakwa na uniwona yabo izo ndo manende yabo sema lizao vanu nganzo mrense zidawati likaruma pratiki zindwa jabaha emanawe tande zedua wabiri zedua zisoma zinji baleka mbare madua walato wanango obohari endo betoko shida ya waze zedua mbaba Lukumani yare mwazo yaweka mbaba Lukumani yare madua balati mpakekezi somondela yeye zojwa hendele mrumshe zojwa hendelo wana zojwa hendela mrumraja armefami izo wanyinyi uzijua donc banuketi na manaba harlo soma zedua zisoma zinji kazi jodora vaje petit à petit shange bidore nouveau yini zingaro 50 adi ngebidio fatihu aye ya tsuha ya elewe haukaya wakati wakaya ye konseri ya maluja wanazijana wala wa mrehori hoila helewa ukabanu kati le bienvenu harmensi yode mana mzazaha he amba ukaya embaba Lukumane kufanya jitihadi warithishe moto yeye zinura we jala wabawe rohabano abobahi ye moto ikati na ngazi na yokweli yonde kweli evenga sisirkanzaro ne sokaya zenongo zinu zindongo zilonziro kabanu ngabo tuhuma uharme hadisi heze kati miliari ngabo tuhuma ila wawa hukabanu mbaba Lukumani hakana jet privé yakayanikiwa wakati yaka presida wa Union Africaine ye jet privé yo jairengwa badala warmo raisi irengwa boya rengwa hado ajiri boya saa ya zeya udo bale ya vyowaye shaha jahelo kaya ushiko tsuno hakana ushinda ado ajiri jet privé nusiku hendaba hakari tujwa ndungwa tuhumuo ye mikataba yaho wandu warenge aeroport kaya ya jeti privelio aeroport aba hedingo bala mbaba Lukumanine misafara ilange njo harmaze kontrazinu ye baba laze katimidiarika satswanyisiwa warengwa nusiandi siza umkataba yenusufati huya toposhoni ngazi tuhumlwao ye zahazo nganzwa komori wa jokanga bo jet privé ilala uhahaya yonde ibala mbaba Lukumane makati yanu nangio na tuhuma la haju ukaya itolwa ne societe inu ya renge aeroport
Ebenge banu ngarizimisiwa wedi warabanu shahema na mbaba. Mbabangu puse manaike hamende uhalole dingo shabanu kabati ya fanyo watinaye. Yensi sakrifio lwa nifami nga si haruma msiba mzirobo wa Komori. Ye anasem irengwa. Ne mwana mshe. Wende ulona ye fursa ya ukontrole zanongo zahe hawa hatune zanongo pia. Halafuta ina aeroporo. Irengwa ni mbaba ne mwana. Yabonga saruma msiba mziro haruma nruatimizi majana matanu watolo hazini. Mali za rengwa za tula maboshoni. Jet privaba hawaloni wa mfami ya wesu ifubatso jimlongo yabo. Warambiwa nsi pia wendewa haruma jet privaba pa shewenza wa baturuke unulu wa tsarkakari wa onu. Ebenge nganzo wandu watunge jet prive yinu ainu wanikwa nimba. Aye societe inu wanika jet prive zabari. Kontra hindi. Ebenge kwezi wa Komori ilosu ala lokamli juwe. Haukabanu za aferi zinu za usiwana neze mahakama. Neze nongo zijirio zinulongo kao se normal. Miminga mjomnikani mfano. Ikao ngabo jugement. Ya nisa juzi Marseille. Ya nyumba tsaila ya Parodzuba 2018. Wakata wakawa ndu wa Komori ya hafa. Na bonga monao rangu 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Presque 7 ans abanda bwe mahakama yafanyiwao. Asekna, oui, asekna. Donc yabonga nzao mjuo kaya vanuhu kumazojo renga wakati Komori ndo male kao zoto dambo kababulu anketi kabajaparo fanyi hasuiti. Ebenger ka ujarelezo wa Komori wajuweza habari zijirio. Njokanga sarma situation lonziro. Almuradisi ingabo zijoula yaho soniri joyu haukazi habari zahe yesherehi ya juzika wo. Riwono heli ya vira. Ngabo nongo wa Komora watso ujua. Nandeze halisi za husiana. Ne ambasadi ya Rusi ya bidike ifanyo wa Komori. Wabalia. Waja wajipresente wambandizongo wabuli wao. Ya ambasadi yoke tujula aibula uke jabula. Haukaya hata juzi ya sherehi. Ye Rusi kwa jalaliki wa harmwe fête de l'indépendance. Ngabo ushuno haomo ni hoshara kartina obligation. Ritamba zembale harmwe sujet hiyo. Sha ngabo elalema si watso usiuha. Haukaye Rusi wala mrukadu tsabusa iwafanya betis. Evengengala nzoni mwambienu kaye hadisi ya he Rusi na Komori. Yakobidi fanyishi haukaya ye Rusi bidi wajewa hensa ambasadi yao Komori. Ware ambassadeur. Hajabu hauna nambaba lukumani. Wakomori pia warengo shahidu landu wakati wa hele balatu ne maure juzi nyumeni bani ya he maure. Oandu wao mkini haha wafanyaja wakatari hawadumbiza kijewiri na wakazi na humdilaha wema. Mkini haya Mfaransa hamhimisizia namna ya menasi ukaya ekaye mrusi hanjia. Habo ya joke karu singe moroni. Ya bonge mayoti. Nanga mjole bali lole antro Rusi ne Mfaransa harumazi habari za diplomasi. Ya bonga mwandu haba hawa nchi ya uwa jua ukamba balu kumanema bihuahe katsu kantivonsi no katsu hawani katsu jwabalanga ondabi. Lesu ala hilo ngarjo paroli jahenu wakatiri jo hundaye suite ya hema hadisia. Garendele yao rijozia rijibufatihu harumaye bilan ya he raporo yafanyiwa ne FMI ikawo waja Komori hahuja waonane ne serikali ya Komori ikawo wofanyiwa mikonsi ikawo mikonsi inu yofanyiwa ni makungumanyo yakawo birili ya haufanya wazima hazi na wanu rambonde FMI yomengo ni mwe owandu ikawo wa usaidia hakuwa mande bank mondiali o harmaze nongoza usaidia zensi zibasawe shawa wo birili ya tse na zemaliza hao wazitoa wazipata zensi waoneheli zirumishi hao neze sharutu wani kazensi ye kazensi waste hao kwa jaste basi ngabo mruamba madamo sushana ikao woyi hafanya ziara zahe hazinu harumwa ye kapitali ya Moroni harmensi ya Komori rangunde tarehe 29 ya mwezi wa Avril uhunda tarehe 10 ya mwezi wa Mei mahazuizi liwe 25 ya delegation yinu ikamoroni wakahuja warende wakahuja wafanye tabuhithi yaheze hazikao ndo zafanyishiha oharuma
zandongwe kaondo ye Komori wanikiwazo wazitenziani hombasa uo yesi asamendelo mshinzi ya uendesa yankiba ya hionsi nane ze reformu ekonomiki kao izomengoni nezonongwe kao la vimekanga wafanyi hondongo wake reformu mikala umambiani ukaheni bahanu watsona mna ya barna maji yaboka batize ndao donc waka ujaonetse na zila reformu ekonomiki la barnama jimshindiza basa weyankiba e financière nena mna yahe zemali za hionsi zabilizi rumishihe uharme kadro ya homa ha wane wahazi kao wozifanya ha programu ikao zosaidilwa ni kungumanyo lambawo fake ye feki union hamba facilité élargie de crédit linu kungumanyo la usahilisha zensi masikini zendele usoni hausedi wa mali za ubasau wa zensi za hao le kungumanyo linu lijalikaho nana ne esirikali ya Komor ikawa one saukaya litendelwa ni Mbaba Lukman lidungwa ne mwanzishi jimla wa serikali Nur el-Fatihu wa Mbaba Lukman lidungwa ne waziri wa Mali Ibrahim Mohamed Abdurazak lidungwa ne gouverneur wa Bank Centrali Yunusa Imani ondwamba Yunusa Benimana mbesebala jawu nana personalite na wanruwa huu wa hionsi kaongwa uharume daraja inu waka uharumu mkonsi huo wahari yabo waonana tena na marepresentant wa bank commerciali waonana na marepresentant wa chambre de commerce na yahe makomino na yahe nusu ya wandu mabayeri wa hionsi waka wahari yabo ikao wandu wanu wafese partino wandu waka harume mahadisi ezo nongo za ajiri yabo hintu wende wakansi watu alila onsi pia Nur el-Fatihu kayabo hata tiono harume journal ya aluatwani wafanya kopie kole ya raporo inu shawarenge parti nrwa jina ikao tsidizo wa Komori wabidi wajue waisisi waransi zile kaundo wo watu humloka wafanya hazina hii za lembe zaensi ebenga wa Komorina mwishie za hamba Madame Sushana ha publié et déclaration yahe haonesahe namna hii haonesokaya zehazi zahusiana nemendelo ya bibi yaendese usoni yankibahe Komori zirejeidi ngoni wa mahazuizi liwa 24 yawe tafauti yabo ndoka ya kwanza onesoka badala yo kazi la haziwanikwa wafanyeze ndendro wa mahazuizi lina neri hundre succès ya ukari fanya hazi avec mention bien hau très bien renderi hundu kaya wa mahazuizi liwa 24 ya ize activité économique kao doza bilwa zifanyi hebon siju ziralantise yani c'est-à-dire kazi jafanya hazino harezo nzima hasibabu nzima ikao ya handani hau hasibabu zinji ya handani wafanyiha mrejeidi ngoni wahe ezana za Komori za utola zende za huzi wabonze c'est-à-dire omahazuzi lina 24 hamade mahaya avira ila namna yokasisi ritoweze madini za hatu rendera azuze bonze kazi jashido fanyishia hamade heli za kautsaho yawe manawe ndindoka ya uharume sektori inu ya heze matière premier za hatu izanongwe kausujwa huzabonza amade langilanga amade lavani amade karamfu wakabwatiwa mwayeza mapesa zendeza saidie ye jitihadi ya hezindu zinu ilizi reproduce wa hau njibon siju ziro hebonze zendeza huziwa zijosedi yankibahi yonsi de kinyume zemalika zitujua zitilwa ndabi haukaya zenongo hizo kazi jafanyishiha itsongeza ngizo mengoni mweze faktori ya rejeze yankibaya hatu dingoni ratu shindarenda usono mahazuizi liwe 24 wawene sawaja utsena uka nano ka tsena wafanyi hamreje idingoni tsena wahezila maadini kawo ye mabahazazi wa hatu wahanzo zulabonze hujadi hunu ndani waje wazuze c'est-à-dire wata harme secteur harme importation ri recule wafanyi ha faiblesse ya importation haukaya yenrongo iwone saukaya yela duania hatu ngiyo ngali isababishe kama bahaza zimani
wadoshinda we komande zindumonze hujaho ndani lewe nema bahazizi wao nge mzima haungo waili donc yabo yo tena yirejeza ilankiba ya hatu dingoni hauka non seulement karitina shoto andera huze shahata zilazado rengwabo nzeze jondanize huziwa kazitu shindo huja amade mahayabira yesha tsongeze mabahazazi wareje idingoni hasibabu dezonongo zinu hindi waone sokaya hasibabu ndokaya zila dene kao ye mabahazazi wado patiwa neze secteur privé deze banki ili wenda we hula kwa tushindo patwale wa haukaya ze reserve ikao wali wafanya ha épuisement ya heto de reserve ya heze banki c'est-à-dire zila maalize banki zikao kana na ulamna realize banki wakawe hansi dingone shele kaba jandongo nziro ye mali yao warengewa ya patema bahazazi pia ye mabahazazi wende aleshek nusu ya hao wadaya nusu ya hao kwa jashindo rambourse yabo deja ze banki kwa jashindo récupérer mapesa hao kabata fanya recouvrement yabo kwa nojoka na to de reserve wajua patse wanraji donc ensi sambalia ilala hamba haukema bahazazi leo yekaja na wadoka 20 leo warende hangwa wa 8 yabo ngasina uziro wa komande zindubonzeri janizo ndani hususan ile za muhimu haukaba nilo kama demoroni ngamsingo hundranguo mhundu meblo mhundu ndongo za jumba shaka mtsuhunda zila ndongo zindwa jina ukamkomori kwanzo mbendu yage haukamkomori ngena ndongo zindwa jine kao nganza oba heya shinde arengare produise vanu wajojo kama tierizo jadido fanya shingo wasi wajojo kama tierizo jojo njabo nsijuru do fanya misumari wasi wajojo kama tierizo jabo nsijuru do fanya karo wasi sneke ngabo wafanyao shao wandu washashi donc yensike tsubasa waharu mwaze sektori hizo wandu wakaonda wajiri yezindu bonzewe hija wejare huza kwa tushinda yezindu za tuwonsi juu kaziti kartutowa iwone saukaya ngizo mengoni mweze sababu za tsongeza leo yinu yekomori ya rejedingoni wa mahaziwi ziliwe 24 ratushinda ratenye zila objektifu ikaondo za hansi wa NFM ilirijeru wasulishe nsi harumwankiba fatihu rengafe inastilo kentuishi obo hali ya waone sauka hili yoyo ka sababu ya inflation ya muhere ya heze beyi ya hezi ndumonsi juu za bien et service rangwembe nrahula ranguze na wili rangu ani sibane kamisho kaze beizi ya boti mpaka zihe harumwe shahulabahi vanuze beizo jauhe ya harumwe mafura zebeizo jauhe ya harumwe na wili ya upashia zebeizo jauhe ya harumwe ndrindwa jina itoti shahula donc omaleho pia rihe ya daraja ya hezi ndu ali hasibabu hindini hasibabu yokaya non seulement yensi kalitina shahatu shauhuza rikonkurence za bonze shawa jawa tazilarado la bonzere hija leo inu kartu shindo zagiza ukaya ye mabahazazi yanuma commerçant wahatu kwati na zemanye ze banki kwatu wapata au kaze banki bazo zifaitishia ce qui fait que yaweka jana ridoka wandu watano rehuza nsohole leo rijarji undunga si wandu wa ili yabola vima yonge ndao harume politiki yahe offre et la demande na bonga mjoka heni wakati wandu walo washashi no walo na mbendu zao yawe mbendu ndio mbantere rane kanga siwenjinga sina zindu zinjinga ruzao yawesa yoyo kahamade le simsimu wakatili joli nji yuata mdudo parawe fuarilano ya hule wakatili kaosha ashi yabola vima ndo wafuaria no huliziwa yawe kango fuarilano huliziwa yawe shendu shoka ngali rane kango ndo wafuarilwa wewe uhule hata wehenje ziziwa wambo kekahulu matanu ngojoni kwa mararu ebenge zenongo zinungizo mengoni mweze nongo za jazaonesiwa ne raporo yafanyiwa ukayensi en 2024 ya raporo yala waboyo la wa 2025 iban haukatsima bien c'est du 29 avril au 13 mai 2025 yabonga onesa ukafatihu nganzo wambo komore kweli benge ngwaziona uheze tabuzi lobo nsiju shauti je hudoba dazandongo ba huno wakomori ngwanzo adwambe zijiriyo donc raporo yo onesa ukaya wondo mana wumhewa hezede izahatu non seulement karitina sho proposal mwe marché ya komori deja shawa jau bonzetse na karitu shindo hula rajana huza yaweshi jao ngashijo jangali yela duani bao baada sisi tiwandulo na usine reproduction bahindu yondo yarende ha usine ya he komori yonde mane kao heni shijo yabo ifoshire ngwa na bana bazihe ya mweshele bana bahela duani heya balanja rongwasha ya mjoja sijendo jina mwambieni banatanga bwana nyaswa sare mwampwala hula duani nyume ni bana
hakakwa tina mahala hotsa hama pese katinda yu wando pande huu baada waonesokezi nduzi heya waonesoka ya inflation globali heya ezinduzi heya ze bien service ngabati nongo kamnungu shinda komea waja waonesauka les recettes fiscales yana mapese kao youla waharumaze nishuru ya hiyonsi ya hatu ikaunga mjuauka heni mahale kao ngabo nishuru zili wao kikawaida zemalizi tsohenda harumandusha mbao consommation parce que mengoni mwezelongo zarejeze komoridi ngoni oharumwa mrumi wahe zemaliza he komori bwana komori kazi twenda harumwa investissement mikala ozambabanu zohenda harumandusha mbao consommation banema pesa na aliwa nema pesa na nikara isi apashia nema pesa ra libema notable no wazaze wajende wa mrengo aeroporo nema pesa ra nike majonira wa korompe waje harumwa eze kampani nema pesa ra niko wandu adodunga nurefati wa mreme mahotsi no wakautoe magayonzi yani yalakaja kwenda harumwa investissement ayaja na yayafanya retour ya hindi yala yende harumwa wandu wakaurenga mapesa warumie bahi yala manda asine ngada ila consommation ila demane ka uwe kuhundu retour ya hema pesa la badeka uwe nyumba hawe dhahabu ila ndo na retour ya investissement ya nyumba ngojo ajirisa dhahabu ngojo nda wate credit municipal hauhuze sheshi toba la shadunga shahensohole nezembu zinezembene jau ila consommation donc ila demane ka uwe njo la hasara donc uzemalizo nesuokaya wakaba fanywa objectif bofatihu ya hoandu wane suwajamona ni handani wamwambie nukange bidon mfanya effort hata matengeze objektifu zahe zereset fiskali samahani ilizika la autori ya ushindazi baembabi zetamabuzile mobonsi juu zeinvestise wa mahala hujokaya returu ya investissement ijosedoa na wakomori haruma sektor fulani wajaone soka ya mashaka wajawa ya hunda wajawa kansuwa watualilia waonoka ye mapese kaudu wakaudo fikiri hena mna watu alao nao manaza nishuruzi heziwa wafanya ndongozi njino wa recupere mapesa wari yabo wamboka ya zereset fiskali zika inferieur ya heze objektifu ikawa ndo wakawazifikiri en pourcentage ya he PIB par rapport à heze objectif programme wakawa hansi objectif ya pourcentage fulani ukange bidoba no mahazuzilo 24 zenyu shuruzi joka utolaho mahalapi ya rangola duani rangwali boze patanti rangwe jau mapesa yo kamshindi mya parisa haruma mapesa fulani na miliari ngarjoshi ndari investissement la fulani ribasa wenkiba waja hunduka de contraire yewa unesoke manahe zenongo izo hindi unesoke manahe zenongo izo de corruption waka ufanya détournement de fonds publics mapesa yayo kajaka henda yonsi ho mahala kajaka uversewa haruma ze trésor public ikao mapesa wa bidiende sheka ibidi wafanye recouvrement ya miliari 10 ya weshendu shaka utilwa haruma trésor public ikaheda miliari ndaru yabo wa komori nganzo wa jokaya izo ya jorenga tsinde mndu simple ufanyo hazi shaonde mababako yo hamba mrehende ya contrôler duka hawende afano ngo fulani hambani kerali jana boba mjofaja uyongi wa corruption bien sûr sheya shaya aparisiwa ya yata kajaka unjapia o banki donc yabo bafanya ha défaut haruma zenongo hizo wardi wajaone saukai o haruma zenongo ka wondo za sauve rati tsozu babonsi ra parariasi wa komori haruma yankibane mendelo ya hionsi dabo yakaya wafanya importante transfert courant c'est-à-dire zemali zaho wandu walobonze wakaufanya ze transferi wezibeha komori principalement des envois zahe et envois de fonds c'est-à-dire des mapesa kabewa neze don zahe ze projet yabole woyinu ngabo wandika wakaufanya don bonsiju wandu wa hao ye misihiri wandu wa seliao ye machama ya makungumanya maendeleo ya lobonsiju wandu wao ont contribué à compenser waondo wandu wakahujawa équilibré aliwabazembabi zila tabura zihunda le déséquilibre commercial wakahujawa saidie mbabi ilirilawe harume déséquilibre rakanyo radio kale woyinu ngasiri pararabo nsiri la larifu yonde mane kawo wandu wahezi inu ngwarongo wao na wadotende weto sawa manga wa komori yabonga walo la renyo ngabo walo maore ngabo walo faransa
badi hata harma dunia manatanga sinando alo Marekani shangar jwao kaya ani shetwada hondo andolo ulavanu evenge wa hondo andrika wa onesi okaya hondo andu wakautsongeza rikeka rika haruma tabu nziro de mapesa ya heze transfer neze don zifanywao zero hakomori ze don hizo zojo kama pesa rasedi wa undongo rasedi wa nitsi zindoaji mweshele shezinji sikardone siwa waondo wandu wakautsongeza wazingare rikeka risivo nsira pararia ze resulte kaundo za programewa zijazi sutene yetambwiri hundrao nele chamali nalone sabanula mbao facilite élargie ya heze kredi ya usedi ya ndonde kredi lione soka ya wafanyi ha faiblesse nziro haku oharumaze nongo kaundo za tulanzianizani kwe komori wajewa sediensi basauhe waone soka ya haruma 5 kriteri kaudo wanikiwa ili waonese yani namna ya mifano au shinda waonese heli ya biduende usoni bilibahi ndizo washinda wazelewa wazifanya shaze ndaru kwa jashindo zidunga watsoona heli ya ushinda wadunge mifano wanikiwa noa atenyeze objektifu zao mimi nsujwana be mana watu shinda yo manki ya competence nsujwana be yo manki ya negligence nsujwana be yo namna yo kawaka ubenza hauwafanya shawarenge watadi ngoni shawanu wataalam lazima waja wajua warudi waone sokaya ye non respect ya ukaya kwa jashinda wadunga zila objektifu waniki wa hezere set fiskali yibali ya yensi yiriwasuli shaharuma depensi kao ngizo trop élevé que prévu c'est-à-dire haila namne kao kwa jashinda wa Komori yesirikali yamba balukumana zila haziwaja waonesi wa wazifanya ili wabasa wayankiba ne mendelo ya yonsi hazila tabu wazifanya pia watu shindo reussi examen ya hao ikonduze ensi rende haruma dene za depensi kaongizo hajura hane helika ondo za kaulindwa alafu wane saukaya ze difficulté kaole wainu ngazi persiste yo haruma ensi ngazi joka uribe haruma nrongo nzire kao zedene zaheda ulabo nsi juu deja ngazi joko kanziro heli kao ngazi joko kumile hata zijezende za tsongeze ze depensi zaha tunezede nerilao bonze zihezi ke haju haukahindi amwelezo ekahu epuize zila resursu za haholo nizo harume fami hukanamna mkanda humfungu wa mbango hukana zuima jana maili hudorumia huendate zuima jana maili la kujaka urumia weta ambahi rusha usoko doruma we lambendwe hizo manama uda ajange mwade wefanya wenjwa he jirani honde hupara balanga uhalmadete interieur izo wazone sabani yabosa hunjie jirani upara bala upara ne jirani ye jirani ajalo katina ngojoka upare ulobonze bolto awe jamanda kunipatsa majana mane hoane ra komori banu be manangu anza evacuer na jodo liba baloso njahar madene ya bonze basi waone sokaya zendongwe kaondo zafanyisha hazinu ziramenensi ya hatu rezedene zondani karitsino shinda rizi waungwishe rezedene zabonze izo kazitu hamba ukawa jau hasibabu lezedene zondani zedene zabonze kazitu paro libwa wala kazitu paro reje idingoni yabo yensi uyo isaisi haruma iduku ikao ngunari hifadhi babo si maranyabaha derijo kodoti nzwano wandu wanu haukarangwa epuize ze manyezao pia ze resursu za karma ze banki ze bank privé ye secteur privé zububonsi e mabahaza wakodo wakize zindu wasingwa washashirani eli wakajana sio leone soka ze reserve za heze banki ze puizeha yuridi one soka ya haruma ze reseti za heze recette fiscale kwa tushindo fanya recouvrement hasibabu ndo kayangu harumyoma pesa menji haruma consommation na détournement de fonds publics izo zitilwa banu izo ndeza sababisha ntira sabonti wa conclure mbokaya ye Komori continue ngefanyo face ya faiblesse na fragilité organisation o haruma e ankiba ne mendelo ya yonsi wa conclure yabo rikanzaro ne sembaru kaya ngasaru mauzirondo ndondo wana wa Komori walembeziwa karina hamba secteur fermé la ou informel au kaizo karichuza mbambano ngwabaha wandu angalia wandu wavumbulo Komori wandu huzomnyando vide ze restaurant
ondo andulo inumra wada iyo kango na mapesa shakutsona mruba hazazi haumri akagiza mbandongo ushindwa mbandongo kadombili hela duani nezarendeha yabonu relfatu haizo hakazaba kanza jerusome mbabele katibalin ruhone soka yangawe na devoir ya ufanya haraka zenongo za hiyonsi zende usoni zemaliza hatu zilawe harma ze detournement norengwa ze fanywa corruption zinje harma bahanu zoshinda zisaidie mwanamkomori yalawe harma utaabu ikaondo rihundao yabokwezi wa komori sasfanya shelera ngamjozi ambabibana rijeri rejeilane harma madazi ndwaji naho sonir jo iho kamgo abenze na hatampaka ndabo nganimbeshilon marahaba nywanwenji kaudo makansi makauri dunga wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.